Mintirho, ku avanyisa ka 19. Loko Apolosi a ri eKorinto, Pawulo a huma hi le ndzeni ka tiko ra Aziya a rhelela a ya elwandle le Efesa, laha a nga kuma vadyondzisiwa va nga ri vangani kona. Kutani a va vutisa a ku, xana mi amukerile moya lowo kwetsima siku mi pfumeleke xana? Va ku ka yena, e-e, a hi si twa leswaku ku ni moya lowo kwetsima. Xana mi khuvuriwile hi nkhuvulo wihi ke? Ku vutisa Pawulo. Va ku, hi nkhuvulo wa Yohana. Kutani Pawulo a ku, hi nkhuvulo wa yena, Yohana u khuvurile lava a va hundzukile, a byela vanhu ku pfumela eka loyi a tata endzhaku ka yena, hileswaku yena Yesu. Loko va twa sweswo, va khuvuriwa hi vito ra Hosi Yesu. Pawulo a va tlhandleka mavoko, kutani moya lowo kwetsima wu ta ehenhla ka vona va vulavula hi tindzimi tin'wana, va ri karhi va twarisa rito. Vavanuna valavo a va lava ku va 12. Pawulo a nghena esinagogeni, a vulavula a nga chavi nchumu, kutani hi tin'hweti tinharhu a hlamulana ni vanhu va kona, a va khorwisa etimhakeni ta mfumo wa Xikwembu. Kambe van'wana va sungula ku tinonohwisa ni ku tiarisa, va sola ndlela ya Hosi emahlweni ka nhlengeletano hinkwayo. Hi loko Pawulo a hambana na vona, a ti tekela vadyondzisiwa hi tlhelo. Kutani siku rin'wana ni rin'wana a hlamulana ni vanhu exikolweni xa Tirano. Swi fambile hi ndlela yoleyo hi malembe 2, ku kondza loko hinkwavo lava akeke etikweni ra Aziya, Vayuda ni vamatiko, va twa rito ra Hosi. Xikwembu a xi endla mintirho ya matimba yo hlamarisa ngopfu hi ku tirhisa Pawulo. Swi fika laha vanhu va nga tisela vavabyi maduku ni swiambalo leswi khumbeke miri wa yena, kutani vavabyi lava va hola, ni mimoya leyo biha yi huma eka vona. Kambe Vayuda van'wana lava a va fambafamba va ri karhi va hlongola madimoni, va ringeta ku tirhisa vito ra Hosi Yesu leswaku va ta hanyisa lava ngheniweke hi mimoya leyo biha. Kutani va ku, ha mi lerisa ha Yesu, yena loyi Pawulo a n'wi vulaka. Lava endlaka sweswo a ma ri majaha ya 7 ya muprista lonkulu un'wana, Muyuda loyi a va ku i Skeva. Kambe moya lowo biha wu va hlamula wu ku, Yesu ndza n'wi tiva, ndzi tiva na Pawulo, kambe n'wina mi va mani ke? Kutani munhu loyi a ri ni moya lowo biha a va tlulela, a va hlula hinkwavo, a va pfinya, va ko va huma endlwini ya kona hi ku tsutsuma, va nga ambalanga nchumu, va vavisiwile. Mhaka leyi yi tiviwa hi Vayuda ni Vagriki hinkwavo lava akeke le Efesa. Ku chava lokukulu ku va khoma hinkwavo. Kutani vito ra Hosi Yesu ri kurisiwa swinene. Lavo tala lava nga hundzuka vapfumeri va ta, va tivula ni ku paluxa leswi a va swi endla khale. Kutani lavo tala exikarhi ka lava a va tirhile swa masalamusi, va hlengeleta tibuku ta vona, va ti hisa emahlweni ka vanhu hinkwavo. Kutani loko ku hlayiwa nxavo wa tona, ku kumeka leswaku wu endla timali ta silivhere to ringana 50 wa magidi. Hi mukhuva wolowo rito ra Hosi ri nava hi matimba, ri ya ri tiya. Endzhaku ka loko timhaka leti ti humelerile, Pawulo a boha makungu ya ku ya eYerusalema. A ta rhanga hi ku hundza eMakedoniya ni le Akaya. Kutani a ku, loko ndzi ta va ndzi yile kona, ndzi fanele ku ya vona ni le Roma. Ka va loko a rhuma Timotiya na Erasto, vavanuna vambirhi exikarhi ka vapfuni va yena, leswaku va ya le Makedoniya, kutani yena a xa masiku ma nga ri mangani etikweni ra Aziya. Kambe enkarhini wolowo ku humelela dzolonga lerikulukumba hikwalaho ka ndlela ya Hosi. Mufurhi un'wana wa swilo swa silivhere, loyi a va ku i Demetriyo, a endla swifanisonyana swa silivhere swa tempele ya Artemi, a vuyisela vatirhikulobye bindzu leri tivikanaka swinene. Kutani a va hlengeleta swinene ni lava tirhaka ntirho wo fana ni wa vona a ku, vavanuna, ma swi tiva leswaku hi fumisiwa swinene hi bindzu leri. Kutani ma swi vona ni ku swi twa leswaku Pawulo loyi u kucetela vanhu lavo tala, ku nga ri la Efesa ntsena, kambe u lavile ku eneta ni tiko hinkwaro ra Aziya. Wa va hambukisa hi ku vula leswaku swikwembu leswi endliweke hi vanhu a hi swikwembu. Kutani ku nga humelela khombo ra leswaku ntirho lowu wa hina lowu wu sungula ku soriwa. Ku nga ri sweswo ntsena, kambe na yona tempele ya Artemi, xikwembu lexikulu, yi nga hundzuka mafenya.
Kutani vukulukumba bya loyi a gandzeriwaka hi tiko ra Aziya hinkwaro ni matiko hinkwawo byi hatla byi hundzuka swa hava. Loko va twa sweswo, va tala vukarhi, va huwelela va ku, "U kulu Artemi wa vaEfesa!" Kutani muti hinkwawo wu endla dzolonga. Va khoma Gayo na Aristarko, Vamakedoniya vambirhi lava a va fambafamba na Pawulo, kutani hinkwavo va tsutsumela na vona endhawini ya mitlangu. Pawulo a lava ku nghena entshungwini, kambe vadyondzisiwa va n'wi sivela, naswona van'wana exikarhi ka tindhuna ta tiko ra Aziya lava a va ri vanakulobye va Pawulo va rhumela rito eka yena. Va n'wi khongela leswaku a nga tshuki a ya tikomba endhawini ya mitlangu. Enkarhini wolowo, van'wana va huwelela swin'wana, van'wana swin'wanyana, hikuva nhlengeletano a yi pfilunganyiwe swinene. Kutani lavo tala va vona a va nga tivi lexi va teleke xona. Kambe van'wana exikarhi ka ntshungu va hlamusela mhaka eka Alekisandro, munhu loyi a susumeteriwile emahlweni hi Vayuda. Kutani Alekisandro a khohleta hi voko, a lava ku tihlamulela emahlweni ka tiko. Kambe loko va vonile leswaku i Muyuda, va heta kusuhi ni tiawara timbirhi va ri karhi va huwelela hinkwavo hi rito rin'we va ku, "Inkulu Artemi wa vaEfesa!" Kava loko matsalani wa muti a miyeta ntshungu a ku, "Vaefesa va ka hina, xana i mani la nga tiviki leswaku muti wa vaEfesa i muhlayisi wa tempele ya Artemi lonkulu ni wa xifaniso xa yena lexi weke hi le tilweni xana? Leswi timhaka leti ti nga kanetiwiki, mi fanele ku tikhoma, mi nga endli nchumu hi ku hatlisa. Mi tisile vavanuna lava, kambe a va phanganga nchumu etitempeleni, naswona a va sandzanga Xikwembu xa hina." Loko Demetriyo ni vatirhikulobye va lava ku tengisana ni munhu un'wana, ku ni masiku lawa huvo yi tirhaka ha wona, naswona vayimeri va vuhosi va kona, a va mangalelane kona. Kambe loko mi lava ku ya